Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Kadukaan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Baro ngitip baka rilom jaintia kadai ka barriw spa hau doyong. Tang ba ula penim kamay jakpo yaki babon ginong shnong. Kumju yaki wei ginong bela. Nrei uni umar po hendo ulalong sisya ka spa ba yaki balong try. Tang kumba arsnem AA hadien balapya yaki rilom jaintia syaki arbenta kata ka East Jaintia Hills District bat ka West Jaintia Hills District. Ka National Green Tribunal kala penmi sendan no ya ka hukum jing mana ban khang ya ka jing ti bat ka jing shalan yau doyong hagane ka jela Meghalaya. Kumta ki pai nong shong shnong gani ka thain haga jing bomban se kila habban pai khmat shaka kam rep bat ka kam ri jing ri. Kaba kham sngutanat kalong baka ri ba e jungi kadon kerhai ki jing IA kamariang kiba ublei ula ai kerpang kiba lada pendon kam hok klem da khwan mentoi kan long sisya ka jing kerku ka bakrau yau khon benriu ban pendon kampura ya ka jing IA kamariang kadai lengba ka kam jungok kai prathai bat dei kanie ka baki nong shong shnong gani ka thain kila shim kabu da ka ba penbha penbiang pen itnat shushu ban kring ya ki nong shang suari na keleng kijaka. Menta baka sorkar kala penjensur ya ki jing perking ban yakun persya ya ka jing sapriang uknyang coronavirus. Ngilayo i baka kam jengok kai perthairu kala sedang ban ya saprang. Kumta ngila hiar sya East Jaintia Hills District ban le jengok kai bat ban tip nia halor ka jingkiu ki kam jengok kai perthai hang ni. Ka wei na ki jaka ka bala kring yangi kadai ka shnong cham-cham. Ka bajengai tang kumbak hat ar kilometer AA na lat tuber. Ngila yarong hasak saw tourist spot ka jaka ka bakring shisha yaki nong shangkai bam laer pengat. Sipor laban muduru bangidon harut duriau tang naba yuk jat hau siap jongkane ka thwai marang beach bat penjat hat yalade daga ba shangkai da kiling haba pensya skor laban yos ngau ya ka jing sawa jong ka kshad bat shisha tang shipda mau nang ni la yo i ya ka kshad renji ka ba no rempu. Yakini jaka jengok kai perthai lapnya hi da kashnong cham-cham kabadon laispa arpsan teli ki tenum yeng hagabaka dorbar shnong kala shnaru yaki jaka peniang kali ban pensuk yaki breu ki bawan shangkai pengat syakini ki jaka hagabaya dei bet ka jing shna yaki jing kieng kashnong kala yo jing rap naka office jong Deputy Commissioner East Jaintia Hills District. Yamantahi dang duna ki batip shapangkani ka jaka jengok kai perthai lese namar bomshai kalenti ban poi shani dei nakane ka daw baka dorbashnong kalaya kren bat ki bor peniat jongka Google bahkan penbet ya kerukom penidak ya kalenti ya lengba u GPS khnang banom penbakla lenti ya ki pajba ki batrang ban wan jengok kai yakini ki jaka jengok kai perthai hagane ka shnong cham-cham.
Tahang ni por ngakwa ban penpau hajing ya dei bat kini ke jaka jengok kai. Ba dan hane ha saksau kini saksau ka hab ha ke chenong cham. Hadin ba khang udau yong ngi don ke jing ta nau dau yong ngi chai im da ke jing tre dau yong. Hadin ba khang dau yong ngi phai khmat chang ni jaka jengok kai. Kini jaka jengok kai badan ha chenong cham. Kini saksau dan hang negi bis dan gini jengkeng dan gini gi mau ba internet dan hang te harum kendet ka Renji Fall kata Renji Fall wa he do sai apa ri jantia rai ba ham jrong gini ka Renji Fall hang te ru ngila de penchana ti ban ya haduk sai ka parking turu la de penchana ta hang ne ru la sedang cena gini jengkeng pio iba la devi sa stang ban plehi usurok ro ngimpat dap mir padala haduk kata-kata ngila percang hiban mir suki-suki mencuangi pai khmat ni jaka jengok kai ba kechenong hi kelas dang ban mai chwa gini jaka ban a khandeu hadin nang ta suki-suki ngi yo jingerap hinang sarkar ro kum gane jengkeng yo na DC office Kanega jaka hangne kajngai ar phusau kilometer na headquarter na Cleared district yang East Jaintia hado ban pa hangne tagino gi ibrio gwan pekai chane jaka jongi kimdei choban yai na Cleared na larmbai ibawan na kathanjwai tang chulai ke chnong tuber dan arteli telor pom pin phai na cheliang amun Bon gini gilok bayaj lang ba ke GPS. Ke GPS tib hang no dur gelak pakla. Tib hang ngila dep ya keren na geliang chenong bat gini gi map yang ke Google. Kenang bakin penbej ya gini ke jing pakla yang di GPS. Ibri bawan lang ba GPS ke alam bej na larmbai mol mano musniang rangat. Surok ro kasniu nang ta jengai pha. Te kerpat ya pi gilok kijor ibawan chagni kathan san chenong jongi Ibawan na West Jaintia kin habrung hagini santali gichnong Maria Klat nau National Highway kadon khat khandai kilometer hadu lum cermit ijeng jaka jengok kai perthai badan hagini santali gichnong kamupun phol gi kadon haga chnong mutong bat ka saksau Renji Fall kadon haga chnong cham galatang Fall kadon haga chnong lum cermit Cibun gi jaka jengok kai wa internet chane ngimpat la ban pen bhag lenti ngidang perchang hiski dang bon gi bam padyo ip tengata bu jing kerpat ye pi gi wawan pekai chane jaka mdei choban yaj daga GPS langba ga larbai hapai na chini na kongong ke jingwan jong gi turis kawai ne ge jing kerku yang ikum nginong song chnong ha ge jing ya dei bat ke yo kam ge yo jam gi khun samla nadu gini baking leng hang ne Kiba page ya parking Cibun gi item menyo ban le kai hane nadu gi khna red hadu gi rangba Cibun ge jaka ba internet ban chongkai chong pengat tengi kerpat ya kilok kijor ba wan chagani lagaliang yang ikum ginong chong chnong ngi pediang ya pi dagam sen gwa maya dagam sen gi jingkemen ge jingwan yang pi mango ge jingkerku ya ikum ginong chong chnong ha gani gi ta sagawe ngi kwa na liang jongi ginong chong chnong jong ga san chnong ngi kwa baw ni sorok ngi las lang phai khman ta chagani jaka jong ka jongi chnema ngi kwa ban pelong ya ka go we ne ga tourist spot te ni sorok na do kong ong national highway hado lom cermit ngi khot yo mukhai long lom cermit road ka jing thrang jongi ban connect no yo ni sorok jongi bat ka dauki road nang bala da urlong ngin yo ya taw sorok Kibru yang jong turisme kin mi na par chelong kin lej baj penorsla tena chnong pedeng kerang suri kin mi chadauki kin wan baj chagni jaka jongi cha is jaintia kibawan pat na is jaintia kin hir baj nang ne jaka jongi san chnong kin mi na chatai cha dauki cha chnong pedeng cha kerang suri kin mi baj direct chelong kata to ka jing thrang Lagaliang jongi kum ginong song chnong ginong palai chnong jong ga san chnong ngila don ga wei ga asichon yong ga san chnong
ngiladep serbe yaw ni sorok kalong tang khasau kilometer nang ne nalom sermit ban kanek hasken talang waga umlarem Dauki Road kata to ga jingtrang laga liang jongi te kerpat ya ga sarkar khamtam ya ginong mi khmat jongi kane ga sanchnong ga jongi ka hab ha ga cleared ka sik cleared constituency MLA jongi dei i makermen chela balong minister yang ni MDA ila deb ya kren yaw ni sorok ban kila tholat ban kanek no bat ka Dauki Road